Bire rakcana bire gerek de. Allah'ın Allah'ın şekaniyetleri, Allah'ın şekaniyetleri kabul olsun. Ömrünü birbirimizi çıkan, bana şakalarımız aman olsun. Avlumuzda, üylerimizde tırsık olsun, toy olsun, kabul olsun. Ey Allah Teala, alem bir etkene, ata babalardan ve kol olsun. Ey Allah Teala, bana bugün günümüz kuda kalansa, bu 26. yılı yaş tarihler gecedeyim. Tamam bana şakamız aman olsun. Avlumuzda tırsık olsun, toy olsun, kabul olsun. Ey Allah Teala, bugün günümüz yaksı olsun. Uyar gemini bana şakası aman bol, Allah'tan ne dese dileklerim verin. Allah. Oturun da tilavat kıladı. Bana Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âmenû ittaqullâhe vel tenzur nefsum mâ qaddemet ligadin vettekullâh. İnnallâhe habîrun bimâ ta'melûn. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو
يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Parvardigar Qur'on suralaridan hosil bo'lgan ajr sohiblaridan avvalambor Payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi vasallam ruhlarigacha beki Payg'ambarimizni bizdan bilayotgan barcha mu'min musulmonlar, xususan mana shu joyda qo'l ko'tarib o'tirgan barcha akalarimizdan o'tgan ota-avlod, ana zurriyotlaridan o'tgan barcha marhumlarning ruhlariga Alloh taolo bag'ishlatsin. Alloh barchalarning ruhlarini shod aylasin, yotgan o'rnlarini munavvar aylasin, iymonlarini hamroh qilib, savol javoblarini oson qilib, nomay amallarini tarafdan berib jannatlarga kirishni nasib aylasin. Tiriklarimizni iymonda, islomda sobit salomat aylasin Parvardigorim. Allohim mana shu bugungi qilayotgan xayr sadaqatlarni Allohim o'zing dargohingda qabul qilgin. Allohim barchalarimizni o'zing niyatlarimizga, murod maqsadlarimizga yetkazgin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azoban-nar. Birahmatik. Ağay, endi siz buna baldarga bir açıp beriniz de üstünde şu çaylarını da gelin. Meşet kavma, buna bağırlar, tuğan tuğuşkanlar, kirliler, kızlarımız, Venedik'te mektebimizden 88. yılda tuğan yigitlerimiz, bugünkü niyetlerimizi Allah dargahında kabul kılsın. Buna avımızdan ötken, yani de mektepten ötken, ağza keyif adamlar için ermayı rasalatkan kudayların, efsanların kabul olsun, ömür rastların uzak olup, dinlerimiz sağ olsun. Her daim yolların açık olup, Allah'tan yetközünün dileklerini verip, buna bugünkü efsanımızda kudayımızı aşkı cariyalar, niyetimiz dergahında kabul olsun değil mi? Aytkan. Kendiniz Tamam. Yeni karakter bakalım.
жақсы ниетпенен арканы істеп берді. Аллахым тапқандарына құда береке берсін. Ал енді осы жігіттерге рахмет айтып отырып, еліміздің басшысы мына Бекзат пен Мақпал бауырларымызға осы ат салысын мына кешегі қылған істеріне рахмет айтып, осы жігіттермен осы орталарыңызды бір жақсы сіздерге тілектерін айтып, ол неғып берсін. Сол үшін Бекзат. Assalomu alaykum. Mahalladoshlar, 1988-yilda qurulgan mana shu buguncha o'zini elga keltirib bosh bergan ekan. Hammalaringga ming rahmat. Xonadonlaringda doimo yaxshi kunlar bo'lsin. Omadlaringni bersin. Bola-chaqalaringni tinchlikda qo'yinglar. Sizlarga ulkan zafarlar qo'yaman. Rahmatlilar. Sizlerге жаңа жылдарыңыз құтты болсын деп, келіншілерге жалпыда сатқандарыңызға үлкен алғыс. Әрқашанда табыстарыңыз биік болсын, балаларыңыз ауылға деген мен рахмет арқау үшін. Жаңа егерде жақсы ауылымызға тиетін заттар бола берсін, бірлігіміз кетпесін, әрқашанда осындай жақсы сақтарда отыра беріңіз. Barklarımıza bu rahmet aytıp koyuyoruz. Hareketi kılıp, osunca asfaltlar ne geldi? Buna 32 onun arkası. Bas alıp yürüp, bütün yerge basını vurup, bütün yerin nesini açtırılan, buna 32 önüne rahmet aytınızlar. Buna bugünkü 88 yılda жігіттер өздері әдейі арнайы мерге бізге Бақа ауылына деп арқа құрып, соның арқасында көшеміз асфальтталып қалды. Соның арқасында көшемізді дастархандасып отырмыз. Соның осылардың ұйымдастыруынан мына алдымызда тұр, мына жанымызда. Біреуі өзіміздің өшірдегі әкім, ар жағындағы Бекзат, бұл сап әкім. Екеуі өшірді кішкене сіздерге құттықтау сөздерін айтып өтті. Дегенмен бұл осы кісілердің бейнеттері үлкен. Арқаға жүгіріп жүріп, арқаны құрғызуға осылардың арқасынан. Бергілдеп жаңалықты өзімізше тұрғыза алмайсың. Өкіметтің саясаты осы сөзге рахмет. Тұрғызуға рұқсат әперді. Онда жүгіріп ояқтарам бұяққа барып есікпен жүріп бізге рұқсат әперді. Осыға үлкен рахмет. Соны мына 88 жылғы жігіттерге рахмет. Соны тұрғыздырды. Бұл деген сөз ауылдың үлкен жаңалығының бірі. Ал мына екеуіне үлкен рахмет айтамын. Көшеміздің басынан ақырына шейін мектепке шейін үлкен асфальт жол жатқызып берді. Бұдан артық бізге не керек? Ауылымыз тыныш, жұртымыз тыныш, асфальтымыз бар, мынау арқамыз тұрды, Бақа елі деген жазуымыз бар. Бұдан артық бізге не керек? Бірліктерімізді әрқашан бірліктеріміз айырылмасын, дендеріміз сау болсын. Енді жерде айтып өтетін бір-екі жігіттер бар. Мынау 73-ші жылғы жігіттер, өшерде отыр бір-екеуі. Мынау Паргөстөбенің астындағы мешітте айна қойып беру бойынша біраз сол кісілерге ұсынысып еді. Жаңа айнаны әкеп қойып берді. Одан қысқары, 90-шы жылды жігіттер. Мінелде дарбазамыз ашық, сол дарбазаға бір кішкене көмектер беріп келіп, дарбазаны тұрғызып берді. Бұл үлкен әңгіме. Ол әр жігіттің қолына келе беретін тірлік емес. Ал енді айтып өтетін жағдай. Мынау Даубаев Қалмақанның немересі. Нұрмақанның баласы. Кешелде алдынан шықпағаны кейін ол кісіге бір кішкене саған айтар жұмысы бар. Сөйтіп айтып еді.
Baldar dedim, jigitler olsa bizge 6 ayna kurup berdi. Sol aynaga bizge perde gerek, perde. Boldurama dedi. Perdeni tayarılıp tıkıp, ne deydi? İlip koyadı var mı? Sonda aynalarını akıp tayarılıp berdi. Bunday jigitlerge rahmetimizni aytmasak olmaydı. Bunu olsunday isteyen, kolundan istegendeki jigitlerge aytar algısımız köp. Bunu öşürde meşkede köp adam ülesi olsun, köp adam öşürde beynet yazır. Bunu aytıp ötmesi olmaydı. Bunu olsun meşkede özünün özü bulaydı. Abat bolu bulaydı gözü görüp durmaydı. Bunun bari adamlık kolumuna, adamlık küşümüne isteyelim getirdi. Al endi bunu 88'inde bir ülkenin rahmet. Denderin sağ olsun, tapkanlarına tavda bereke versin. Koskanlarını, kosa kartayını, Kuday vergen baldardı. Kızgın görüldü Allah nasip kıldırsın. Osunday iş şaralarına at sağlısı canavar hizmetinde ayamazdan bel senip tirik kılaverir. Bu yer, öşürde jasagan adam, öşürde jasaydı. Baka yeri, bärbi baka yer, baka avul kalaverir. Kazakistan'a ketsen de bärbi olsun, Kazakistan olsun, baka yerine şıkan bolup kanalasın. Sonuçun tuğan yerinde esken çıkarmam dep aytım geledi. Aman bolunda bärbi bu sıra jakşı köylep köylüyor. Mınav iki bizge aytarımız ülkün rahmet. Osunca dereceye jetip oturmuş. Bu kişilerge ülkün rahmet. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamu aleyküm, hürmetli Kağla atadan tarqagan ұрпақтар. Ana bugün Bağa ауылында, Bağa Kağla ауылында үлкен bir bala ata-babalarımızdan kalan ұрпақтар, ata-babalarını естіп, тамақ беріп отырған екен. Көп рахмет сіздерге. Міне, біздің еліміз Bağa Kağla өшірді.
ölümüzden yerimiz. Bizli yerimizde, alemimizde Hudayı tamak ne? Bu ata-babadan alemler ötken atalarımızda, analarımızda, ağalarımızda, uruklarımızda esirdik kıl. Meşrik ne? Meşrik Allah'ını uyuyor. Meşrik mektep. Meşrik bilim verir. Meşrik akıl verir. Meşrik'e girgen adam öyle akıllı bir adam. Yerden kötüyle atar, 40 ayı tutulmazsın yerimizde, bağlarımızda ama böyle verir. Öyle bakalım koşuyordu. Orada emirlerimizde, ırkaklarımız kalan gelir. Onu mevşimizde güldürdü. Bu mevşimde kanday dersleri öttü. Kanday modaları öttü. Aydalayın yer. Bana bereket, oluktan bereket. Bu mevşimde sakta kaldı. Bu mevşimde kanca olur. Canı olanı. İşte böyle tanışır. Tasmadan ben. Ana yer gösterdi. Bile geçti sağdan. Oraya sağdan. Ben sağdan. Ahana bile vurdu. Müdürle vurdu. Aydalayın urkaklar. Onun gösterdi. Böyledi. Alemden üstün atamalarını ayakları koymasın. Balaşalarına aman olsun. Yüreğimizde teslik olsun. Koşuğumuzda teslik olsun. Yerimiz aman olsun. Ey Anadolu. Ey Anadolu. Oysa bugün oysa geçtikleri. Oysa da urkaklar gör. Otomarlar nedir? Kur'an otur. Nedir? O çağdan şişirdiler. Tuğlularını 90'a gidiyor. Bana olsa bu yaşayanlar, baka oyunlar, dediği tarihinde yazılır. Sonra Kur'an'a otur. Oysa da urkaklar varken, yedi saktap, yedi korkak, ölümdür, ölsüzdür, köleğindir, ama bölümdür. Yerlerimiz, yürümüz, yerinde teslimdir. Kudardan yetmesektir, kılık verir. Allah Allah. Bereketle rahmat. Endi var valyetlendan Yetmedi sen de yerlerden düşünce aldığınızlar yerinde hanerde arkanı altında barkımız var ayakta o şerden aşılı alanda bunu bar uyuldastırıp atkan 88 yıllar. Avulun kariyasını eliye tanıtırttıramız. Jarımından keyin 2 aksağal kırkan. Sol ayaklarımız var? Kanı, kaşı kanı. Yürü. Sen ne? Tamam.